apa? Beda apa? Beda apa? Palang Purbosari, Rama. Harapan anak. Palang aku udah, Rama. Siapa Gudo? Dek Mas Purbosari aku udah, Rama. Aku udah siapa, Nak? Indrajaya, Rama. Aku udah Indrajaya. Terus, Rama. Mak kurang ajar. Palang, Rama. Mak malonya mana Kalau Rama? dekat ke Kanjeng Rama, sarung-sarung Palang. Purbosari. Awas buat nemu datang Purbosari. Pokol Rama, mate Kanjeng Rama Purbosari Kanjeng Rama. Orang ajar mau kok Mak malu. Rama. Purbosari. Ayo ngaku. Ajabi. Dalam Rama. Menurut laporan dari Kang Empuk, juga tantare tanah buat nasi lain. Buat nama malonya mana Ram? Memalo katon pajajaran. Leres Rama. Ada buka tiga dinto Kanjeng Rama. Apa tak mikir kebenaran Rama sila tua? Buna nak kata dia umur. Muntang anak aku salah muntang anak mamal apa sih? Pokol Rama. Ajar. Ngok kok tadi anak. Pokol Rama. Aku deh Mas. Rama. Purbosari. Tak Rama. Mun barian to kan Purbosari tangkana kan ajunan sih terus kaoreng Rama. Tak Rama. Orang ajar. Pokol Rama, pokol Rama. Tak suka Raman di anakmu mamalonya mana Ram? Aku tolong tak Rama. Lekek Rama, lekek Rama. Aku udah Rama. Tak dimilih ikan emas. Engkau mikir tang anak Purborarang lah oleh laki. Alia bungana tadi apa? Karena mikir selain, tapi nyata nak buat kas. Aku deh Mas. Aku deh Mas. Purbosari. Dari kesalahan nabe. Dari mama lo nabe nada keraton pajajaran tong langkongnya mana Ram. Mulai saat Satya nyinglah dari keraton pajajaran. Terserah bu. Ngelot. Nyorot. Boleh pun apa Gusti? Bok natong setengah panaka benseng. Eki. Bok natong setengah sebar kaja kelaban sengkok kangkui aja ke putra keraton pajajaran. Dalam. Tapi arapa Purbosari mak sampai Pak Gudo ke Indrajaya. Bener tak tahu Indrajaya orang alus dari kayangan. Apa tak mamalong kok? Kanjeng Rama. Kaja satu rukun nama anda Rama. Hah? Gusti. Ada Rama, pada kan satu rukun Rama. Ngocak bener kan kok apa minta mekon apa minta mekarau. Pada tak minta Gusti.
Estona sagak dinto Guste, beniti aceng Purbosari sesala Guste. Sakuda ka ada Indrojoyo Guste. Mak penter bak nanis nama di satu. Buktela dadi saksi. Saksi bukten apa dene etang anak. Leres Kanjeng Rama. Guste, Arya senyaksi Arya si alapu. nomor 2 laporan ten kulo Guste. Apa? Etaman pajajaran car kalacer Guste. Ada apa? Bodo motak arah rosak Guste. Apa boleh tak tanggung jawab menangkap tong kebekraton? Dan kulo takok Guste. Mula budu Arya mula. Ada apa? Obus pengkembangan etaman pajajaran lober kapiampon. Sadrukun. Purbosari setia iojo dari keraton. Mun parlo bekal ibuang dak ke alas Cirebon. Kantek mutak jeria papolong kelaban Purbosari. Ingat. Ayo si mulia. Rama. Ingat. Rama. Ingat. Pada. Mata neser panjenengan kampung. Cek mangkono panjenengan capit laten kawula kampung. Mangkasan. Gak terletet. Laten kawula sekota leter ati teluk abang rasa kampung. Nganali kula mata tibi Mas. Ngako. Ngako tinggal Mas. Mak sampai kalau pai kata retan naman jenengan. Aku mau rasa ini. Rama. Kalau ada sabar ya. Ati Hei, teluk. hei, 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 hei. Tore Guste, atas si mutak nih Guste. Dan satu. Oh, mungkin jo sarkasar iya langsung nabi ulo. Dan satu. Dan satu. Lutung. Engkau minta tolong kabuan era diri takok kapi kabuan na lutung. Iya minta tolong apa? Pola ratona gara-gara kun. Bona aja ara rosak ya. Hah? Bona korja ara rosak tina bona yobong ko. Apa permintaan na kok satorot sadrukun? Aduh, arwah takok kapi kabuan. Teko kon. Engki pun itekuk pun Guste. Guste. Guste Prabu. Guste Prabu cek batik ini ser Guste. Teko kon. Engki Anjak tak patena teko. Teko tanang ngadu kalah. kau leni ser Guste cek batik Guste. Kun, Udah remah pun mudah. Kon teko kon. engkau iba beremak kun. Aduh ni ser ngau pun mudah. Kon. Engkau iba anak ayo kun. Teko pasal kon. Teko tanang apa engkau juga aja. Cek batik Guste. Motak. Buat nala ara rosak na hitam. Kun, Buat nala agang juga teman keraton Pajajaran. Bentuk bekal. aduh, mati aku kun, aduh, mati kun, aduh kun, kun, Mati Rama. Nah, kun, tak burung mah. Mati Arya posaka ampuh Pajajaran. kun, tak loka kun. Ku pun Tak uji. loka gun. Tak loka gun. Tak loka. Tak loka gun. Tak loka gun. Tak loka gun. Udah remah Guste. Iya. Bola tak ikeng sini. Kun, mun sengkok. Mudah kira sama mati kun. Saya nggak tahu. Murah-murah tahu, murah-murah
Arya Purborarang ya kon. Aduh ada kon. Aduh lo kau kon. Oh, mati yang Lo kau mudah-mudahan. Mati bener-bener. tak nitpikun. Tak loka je kun. Nih jok paksa nih kan. Jojo pun tak midi. Coba benar. Duh, Modak. Arya kun. Iya, bakna kakak empuk Purborarang olah sosompor modak. Oh, mati yang ku. Tapi sengkok modak Purbo Juwita. Bakal mate bakna modak. Oh, jadi dalam tak. Mati ongku kun. Minta di mana bakna modak? Marah boleh kasih kok modak. Mana buna? Aduh. Ya. Aduh kawan. Aduh. Mate. Tak loka gun. Oh, kun cuma motak saya tak bisa mati Kanjeng Rama. Kun. Mbak namanya bate Indro Yoyo terang mati yang kurang. Arya Indro Joyo ya kun. Hari Indro Yoyo reda remeng mati yang kuan, Mbak. Sengojak dari kayangan ya kun. Serupa tobuk ngabak dunya jirakon. Gusti. Ya udah nih serius. Beremang kok mati ongku terang kun. Jok mati buat mudah. Mate Kak Mas. Kun. Mati ongku kok kun. Jok mati Gusti. Pak Joko jirakon. Oleh tobuk ngabas dunya kon. Jaga. Marah. Indra Joyo. Iya tak rapat. Engkau ridek mate nang etanang ngabekna. Marah. Saya teguk kalau mbakna jerapat pusaka dari kayangan. Lalah, engkel laksana aki Indra Joyo. Lu mati yang Ya modak tarima aki posaka sederi Indrojoyo. Lu. Patobuk pada ngabas dunya satia benar depak kajelem. Ya. Indrajaya. Epu. Ah, Terus Indra Joyo. Mak purona Kanjeng Epu ngaton ebak tola sengkok mati anak muda. Lah terus aki Indra Joyo. Tapi sengkok ekning kocak orang laki. Rekare sengkok ngocak mati anak ada kamotak. Tak rungburungan sengkok mati ebak namotak. Ya, Indrajaya. Epu. Mate ke buat nacong kataretan na tengkang ajuria Indrajaya. Epu. Tekak nak juria nak taretan na buat na Indrajaya. Kani sere Indrajaya taretan na Indrajaya. Duh, sapora Epu. Epu, cerkaulan abangga Epu. Berarti beni mudak pun serombong. Indrajaya dari kayangan lah tak bisa. Eki. Pusaka ampuh pada jalan lah tak betul. Tak bisa mun. Satya kok tak suka ngepolong Purbosari. Buang papolong ke abon mutak diria sabuk nih alas tirbun. Purbosari yosel diri. Oh.
motak nih kayak buang agak alas Cirebon. Papolong ke Abon Purbosari. Eki. Kun. Iya tina ka arapa. Mayu. Mula Purbosari papolong gunung ko ya las Cirebon ya tina mayu. Mayu kon. Mayu kon. Mayu kon. Purborarang. Malam Rama. Peristiwa selanimpa keraton Pajajaran. Apa sepekal kata Tiun boleh mak nambah bro. Nambah ruwet dah sekarang. Mikirlah Purbosari mikirnya bu. Ram, coba. Ayo.